Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka ali theyas imli ka bawan haka Kyrdan ka baar haka result class 10 ni ka secondary school living certificate na St Margaret's Higher Secondary School kabalayo sanspa hanya pusaw marks kalapan pau ka jing sngongu ya ublay ubladan ringkat haka jing pen Khreh ya ka ni ka exam bat kalai khublay ru ikinong hikai ki baju yarap ya ka bat kumju ru ki me ki pa ki baju kershan barabor kala ong ba menta shakmat kan salej ban pule data science bat le ru ya ka JEE exam. Dokumen pengenalan advice tu kini dia penikong tengah kuapan angut syuble bola dan ringkat pengabarok kini kaslam apa Khreh ini ke exam tengah kuan angut iki no hikai ke school tu principal vice principal barok ki bayala yarap mau pen principal tu ini ke namta ni ke exam tengah kuan angut namta ki kemi paru ki bahaya ngasam ki parlok perjor barok ki balaya support lang tengah ngelak super syang hi na tu basdang slam ngelak sedang kerakot ni tu basdang slam hi persyang Hima pengat kerakot ngemut persyang ban le ke JEE exams tengah mudik kuliah data science syang kom de ke jumang kasi Kumba hanya Kynta hisni tambah ting-ting kadan ke kamduna ting-ting ke ni kong fidi ban long slur nila di no fidi ban long scam nila di hi bafin namlang distracted ban le bafin kreakot bet tambah di tambah fin kreakot pi social media ka dan kam hi tambah fidi ban kam ipor ban kreakot te Kumba kat tu